Moko kuom rowere e kaunti Mombasa dwaro ni piny owacho ochung'negi chudo moro amora madwarore chenro mar manyonegi thuolo mag tije pinje maoko. Magi ne giwacho chenro mabende ne ota e kaunti Mombasa kuno, kama bende giywak ni omenda mar agent magituo ni idwaro kuomgi ni malo ahinya. George Aoko chiwo ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Mombasa. En chenro mar piny owacho mar ndiko rowere ma ichan manyonegi thuolo mag tije pinje maoko mane otimore e alap ma Mama Ngina Waterfront e chuny boma ma Mombasa. To kata obedo ni miche kod miche mag rowere ne jowuok oko mar manyo thuolo no, ywak ne nitie e wach omenda magituo ni idwa ni gichul. Matano Ngala en achiel kuom rowere mawuok Likoni mane oyuoro kanyo. Wengine wanakuambia kwamba Alfred Mutua ametusimamia kama sisi mayuthi tukapate kazi. Tunataka kujua hizi agencies zimefuata nini na kama zimekuja kutusaidia sisi, mbona tutoe pesa? Kuna watu wametoka nyumbani wako tayari guarantee mguu wao uko mbele. Yaani kuna pesa walitoa, sasa safari hazijajipa, hizi Alfred Mutua zinkuja zauzwa. Tunataka kujua uwazi uko wapi. Hatuna pesa laki na 70, hatuna pesa. Hatuna hata pesa lunch hapa tulipo. En ngur mabende ne ochwal gi Harrison Katana manjadak Mashanzu. Alfred Mutua alisema hii job ni free. Sasa tutajua vipi? Yani tuelewaje cause hao maagent wamekuwa kazi wao ni kutuchezea. Ili hali sisi tunajua nyewe hatuna pesa. Na si ati maagent hatuwajui. Kuna maagent tunawajua. Mimi ningejua ninakuja kutoa 150. Sio 150 afadhali ninunue bodaboda ninunue pikipiki nifanye bodaboda. Nitengeze mtaji. Lakini sasa ukiniambia mimi nitoa 150 na niko na watoto. Tonenya Dendi Hamis Hadija mawuok Majengo, midhiero makamagi kale ne mar piny owacho poko keto chenro makare mag chuo thuolo mag tije e pachoka. Opportunities kwa country yetu ni shida sana. Unaweza kuwa na degrees, ma PhD, lakini end of the day unakuta haujaajiriwa. Like mimi niko na ma degrees lakini bado tu sijaajiriwa. Of which I have to settle at home, tuanze kungangana na wazazi. Documents ambazo nataka ni nyingi, alafu wache ubaguzi. There is no way unatoka hapa na document, unaenda the other side, ukifika na kwamba nini umechelewa, anza upya, ama nakwambia wewe kwanza imeisha, toka kwa line. Unaona vitu kama hivyo. Nimeona venye wanachukua watu, it's very good and it is faster. Okay, for me sijapata kwa ajili sina passport. Ningekuwa na passport najua ningepata, lakini kwa vile sasa sina passport, hiyo chance imeniacha hivyo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko